Zdravo, ja sam Extreme Boy, stali smo tačno gdje smo stali, smo opet krenuli, pa nadam se da će vam se ovo isto svidjeti, like, share i subscribeujte. Ovo se nadam da će vam se jako svidjeti. Okay, I figured out what's wrong with it. It should have two wheels, not one. And handlebars. That's why you fell off of it, Dave. No handlebars. Ima da si ti, aj majko mila, ti sporač. Vidimo, okej. Ovo ima točak, pa to, našli smo prvi deo. Igrao sam nekoliko dela. Yeah, that should stop it from leaning over. Igrao sam puno ove igrice, pa znam svašta da radim. To je ručka. Da, iz ovih Julijana dobijete puno stavljava, samo da vam kažem. Žemlja, meni, ovo je lako, jako lako. Pa nadam se da, pa pokazujem vam sve što se treba uraditi. Ti samo pazite, tražite što više mesta, vidite, ovo najbolje ovako da idete jer onda uništavate stvari koje idu sebe. Ne više dobijete bolje stavljaju bolje. I onda više dobijete stavljava jer je jednostavno lakše je i ako su vam to ne... That thing looks like a 6-foot turkey. Ne, nije, to je raptor sa gitarom. Okej, John Hammett je on. Kažem, pa... Majko Mila, šta se dešava? Okej, devojka mi ovo treba. Vidim da se treba skočiti. Okej, ako se kosi pa treba nam on. Samo neki mogu da slažu kost, kao što vidite, samo neki mogu slagati. A za finale, to će biti jako davno, pa ne morate se brinuti sa finale. Ja se stvarno za ovo brinem, jer ovo mi je omiljena igrica, što da kažem, i stvarno volim igrati. Ko ovdje treba, znate, mališa. Okej, da uništimo ovo, sada on mora da se upiški ogače. Okej, malo da pokupimo stadove, trebamo. Hoćemo da trebamo stadovi, to su kao par u ovoj igrici. Pa, ovo je lako, to je to. Što ćemo napraviti? O, zamak. Nož. Kao što vidite, meni je ovo dosadno jako, jer sam ovo već jednom prešao. Kažem. Ajde, ugasite to, majko mila, ja ne mogu ništa ovako da uradim. Okej, nemam pojma što ja nekada gore. Vamo sada u ovu kuću da idemo što ima. Oh, cutscene! Who do you think you are? What the fuck? John Hammond. Iron and Iron. Kind John of Hammond. biological John Hammond. preserve. Jurassic Spectacular. Park. Spared no expense. Cool. Our attractions will drive kids out of their minds. Cool. If I could just persuade you to sign off on the park, I could get back on schedule. Oh, moj Bože. What kind of park is this? To je riblja kost. Kost It's right up your alley. No, to je komarac u Emberu, da vam kažem. Pa, to obično imam, to je bio preko 1000 godina. dig up dinosaur? Stigli, to će vam sve reći. I ne brinite se, okej? You'll have to get used to Dr. Malcolm. He suffers from a deplorable excess of personality, especially for a mathematician. Chaotician, actually. Hajde, neka prođe ovo već jednom, majko mila. Napravim prolog, evo complete free play unlocked, okej. 30
što su dobili, koliko posto, 100% je malo, 79, da, malo je. Okej, minikit, vidite šta je minikit. To minikit. Okej, Alan Grant, Montana. Ellie Stadler, Montana. Jory Brown. Robert Muldoon, Don. Dixite Volunteer. Dixite Kid. Majko Melalije. Ja ću ovo sad skočiti. Bio Emper? Ko zna? Ko bi znao? Obožavam ovu pesmu. Ako hoćete kada završimo Jurassic Park i završiti s njom Jurassic Park, ćemo gledati Monster i Jurassic Park, mi stavite to u komentar da ću već igrati. Kažem, ja i moja žena da idemo. Da vam kažem, kada udarite nešto sa autom, ne uništi auto uopšte. Možda neobičan, samo to je dobro zastavljeno. Ja, majko mila. You need spares. Get them from storage. Not. Ovdje. Kao što vidite, to ova dama može da uradim. Jer svaka dama je dobra u baštičarstvu. Ne! To izgleda je Alan Grant. Pa, ajmo iskopati ovo. Vidimo. GPE-A. Ono što se vidjeli u prvoj epizode, to je ovdje. Možete lako hakovati, pa sami probajte ovu igricu pa ćete vidjeti lako je. No, pratite ove stvari. Znači levo, dole, levo. Levo, dole, levo. Kao što vidite, lako. Sve se ovo otvara. Njena dama pala. Samo da je opizdim njenu. Omri! Hej, damo! Tadara, titura, pika, pak, kripta, maninga. Kati! Deeply concerned. 48 hours from now, if they aren't convinced, I'm not convinced. It'll shut you down, John. Ja ću ti za svaki cutscene, recite mi da li čutim ili ne. Znači sada čutim, pa kako bude, tako bude. Alan, this species of Variformin's been extinct since the Cretaceous period. I mean, this thing is a this thing. Okay. Brachiosaurus, to vam je Brachiosaurus, kao što vidite. Wow, ali je velik. Brachiosaurus ima 40, težak je 45 tona, kao dole da vam kažem, znam to od dinosaurusima. Kao što vidite, Brachiosaurus može na dve noge da skoči, da vidite ovako veće krošnje. T-Rex? Krošnje. I pa kao što vidite, oni imaju T-Rexa. O moj bože, Brachiosaurus isto iznenadio. Welcome to Jurassic Park.
Ton. Izvinite, morao sam to uraditi. Jednostavno je bilo preurnebesno. Taman je bilo vreme, pa op. Ok, da vidimo malo izbliza Brachiosaurusa. Kao što vidite, njihove šare su prilično lijepe, ali najlepše od toga je njihov rep, jer onda mogu predatore jače da udare. Ajmo sada u auto nazad, pa da odemo na sljedeće mjesto, pa onda možemo nazad. Kao što vidite, nekako smo uspjeli da budemo isto kao i pre. Evo nove stvari. Ajmo samo ovaj put da udarimo samo u kapiju. To bi bilo sjajno. What? Those gates ain't moving until they install the gears and whatnots. Which is fine by me. Uzet ću ja devojku sada. Vidim se tamo tako ćemo odskočiti. Pa ide more, je... Uništi UFO. What the fuck? Izgleda sam pao, pa kažem, ove stvari morate biti profesionalci za neke stvari, jer ako ne budete, bit će sranja, pa se malo pazite. Pazite se, zasigurno da je mnogo teže od ovoga, pa se pazite. Kao što vidite, ovo sada mi udaramo, sada mi treba žena. Tako i uništimo to. Još ovo i vidite kao što možeš, kada skočite i udarite, vidite, udarite kao udarac, skočite i udarite u zemlju i onda sve kod vas je udareno i možete se desiti, op, naša kola su se malo gurnula nazad, ali nema veze. Ajmo tu, bit ću ovaj tip, jer Kud je prvi, on je tu. Kao vidite, koga se sjeća, koji gledaju Jurassic Park i vidio ovu zgradu nekaka, ja znam tu zgradu, pa stavite u komentar, vidimo što je sada ovdje, misija, ok, cutscene je 100%, mora biti. You'll find a great dino fact just down there. Ovdje je kao, vidite, stranger waiting for Sassling velociraptor to use the hyper-extendable claws to pin down ammunition. The lifespan of every Brachiosaurus through Brachiosaurus može živjeti preko 100 godina, može živjeti, ako nije znao. Kada je dinosaurusovo jaje fosilizirano kao fosil, može biti jako, će biti tvrdo. Da vam kažem, taj tip koji to radi, to je gospodin DNK, jer izgleda kao DNK i jeste DNK. Ovdje će vidjeti kao cutscene, ima šta je ovo, da vidimo, sada, da vam kažem, kada se ovo završi cutscene, nešto ću vam važno moram reći. Vidimo, eto, što vidite, što sam vam htjela reći. Sometimes, after biting a dinosaur, the mosquito would land on the branch of a tree and become fossilized. This is what we call amber. Using sophisticated techniques, Jurassic Park scientists extract the preserved blood from the mosquito, and now we can make a baby dinosaur. Beba dinosaurus je unutra. G'day, Henry. Oh, good day, sir. Perfect timing.
Da vidimo šta će u ovom jajtu da bude pratilo. I kao što vidite, to je raptor. I to je to za danas. Nadam se da ste sviđali, like, share i subscribeujte na moj kanal. To je to. Ćao!